Adafo abusuafo mo bibia akwa abadeba emergency Ghana TV so na Queen Blinks eye mosomfo matenase na memfa monko asore ma ene osofo chese intawantawa kese bi esi wo montempa wentwi mesi ko hwe musika ntwetwe asore na omukon na entukwa de esi wom na entukwa esia wabontia mesia de akwakopi asore dem so kwenkonko hwe emusika ntwetwe eni ndua chese entukwa esi dodofo yeso okame ho na ne yakokopata wa asore dem just meji maso twinsa any abaiwa bin so no so de o see 52 years bema eno no be twempena nyanu nyinsi akobe mama isi ade won fini kura no so enkonko temu nsem any emwadi dia sema mu di omo adofo enkonko temra wate any abrante bin so no de ne ba yari serious emergency na yes one funny sika enkonkosa akra ne yare mfa ne ko hospital o so enkonkosa akra ne ya no de kwakoye wedding eno nso se na esitie ne yakoba nso a mesa akre ma adwene ewa akre bi to nyame adom ye ho ye entimo nka ho pa to nyame adom ye to monchi ane de he maso ye monchi ane de he o papa so for chia bia monchi wa so dem ho bacho yenchi ai ne se adehye no waje so se ye di ade nti adehye ye di ade adehye ye di ade right ewie yetem me bacho ewie di aboko ya sorry ni ewo jei ehwumase ho jei ya sorry ni the Destiny Chapel worldwide me bacho ye all night na me sofo ekosi ya sorry baba ako no me yetu kra ti osi ba ako ni we o santase asie ho ngawo won ti osi ba ko ni wieye no a wo twa U10 akosi ba ko na awaka no e na sprinter bi ebebo mu na yesofo no fofi anto ata wo free mu enti wo free mu no ye wa na pinche bi ba asori mu asori panyi ne asori mpanyimfo ne ya asori panyi ba ko e friend Mr. TK na o mu ne trese wa kosesa asori ni din no mamuna panifo no mu what Destiny Chapel International muna munim wasam yenim tikasa omo a ye hu omo kro bacho mama C ana sister Kriano omo ye church leaders bacho ai omo ka Mr. TK no omo na ya asori panifo enti kasa ne nyamu me sofo free mu no nyame fa ne currency o free mu no ana 40 days na busuafo ko bie na japade so no ana sorry panyi tike ko ho say ana mo say na Mr. Tike abusuafo na ehia de obere wa ana o say obeje asori pipes no ana omu de omu yima no no koyi so omu yima no no omu free asori panyimfo na mama see ni sister Kwi ana ofa ya o say Mr. Tike aba ha wa abeje asori pipes ni ti aya amonfo mani hwe omu bo no say na Mr. Tike de asori pipes ni be che omu de ani mitimi se wa kwase san sorry ni din Destiny Chapel worldwide na I and Destiny Gate Chapel worldwide enti no yes on Sunday ya ba sorry and sorry mani hu sorry panifo no hu no say wo me ba ba to sorry man nyina anim say na Mr. TK aye na Mr. TK ni so de ka ase o ma try san ye sofo ni be free mu no o ka try sofo maame a obesra ye say wo betu kwan no tu kwan a sofo maame ne hwe na chi kosi so obeba wase o di ka se na chese o mo ne mpese of maame ne be take over enti ne o mo be ka sa o mo be je microphone be ka na sorry ma di yentie e no mo koye so o mo ko nipa ka create edi o ma chin no mo gada o mo ne se o mo ko hia ba bi bompaye se o mo ka ne se ye to yi a no mo nyina ba ne aka abom ne aya asafo no ebisa papa no do bia onyanyi mu enti ne egusua ne sofoba no ekona ana ye ba afode ye fan raising ni ade ana sofoba ye so ye nya sika kakra so saada won tiki enkoto asase bi ko ba bi e won ye han ti enkoto asase enti akohwe asase no wa kire ma de me kra me ko bi ma ye kohwe na ese da yi kama na ese ekotwi aka sorry me ya hwa ye fa results bi ameto ye nim enti no ya na sofoba no so sa atwen ne ho ti da ko ya me course of bawam se mama na adenti na nse wo ma sorry no se Mrs. enye bibia o na de enti ama me ma ne say
Mr. Tika asasina ye bon wa for de se ye koto no wo se me ye nkoto o me fa asori sika ne business o me fa ntoto koko e na afa so na ya asori baba ko ba enso mrimu na se ye no operation eno so me amu sister na o se da bi wo me abu sister na asori ma no bia de ni problem beba eti no e na ama ono so 1% de bia be sa ba se first one ne mu achenti no wa twe ne ho fine and ye ba Mr. Tike on ye be ka che ne be ka wanya asem bia anka me ana hawa ana eja fori ye ba be ka che Mr. Tike wa sorry down wanya asem bia anka ye didi ma na sofu bi so ba ye sofu ne ba na sofu ne si wo twam ana nyame won konkwan direct ne say omra ya asori wo ana eja oba na ye sofu adanfo so sofu kwadwo okoye na asori wo firi wa no aba ye nso ye ho ti no obre ti ye sa na eso de nwusra egu sofu no so na eja ye ne sofu no onyina sofu pastor onyina ye ne ya sorry auntie wa da ku ye ba kwasi ada sorry ya sofu pictures nyina asafanda sorry nti papai akwu ya seye ye yi papai pictures nyina fra sorry da mo sign board e si kwa nyina papa picture mo so aden wasi ya wo na sakase bi free sro eyi papa pictures nyina gu from enai kase bi atieti aso atwe pictures na kogu abonten etin o mai ye front asori man ha ya pa ba aja ya do papa ni nti ne ya da so wa asori nim ya da so o ma fe sofu ko fa na yere ba ye o da no me se asori man ya je se ya sofu de na yere aba ene asori man sika yigu sofu ne yere so nya asabetua ene sofu ye ni wo mu ana yere Bible studies a no ono so abe preaching afi sofu ya wa say mamu nche asomade mamu tu chain mo watch mamu shampa bo atenten be ma kra en shatraza frantoma na sha agwaja guso be ma wi uteni se bread ti wanim ni nyina anye afi so ma kra mamu motoma oba kra mpo no sa oni ukru da kra oba ni sa oda be ma ne so sofu preaching si sofu yi preaching da so le mai bia kwa no omuma obi akwa no ate ada ma edoma no over 80 ane e wa sorry me na so free mu jai ho no asori me nyina ahweti amani pe wom kura nu 10 eti da ko me ba asori na me wo hye me nsa wa abonten a ena so fu ba na ya Bible studies mati asema wo kan nyina me wura ma wo sia obo wa ye wo sa na so den de ya card wa ye na je so obe ya na obe ye efi na ko be mani pa mienu agina gate na wo ye ba de be hwa wa dress nya ne ma wunwuram ya ba pam enti apon aso me kwa ma biem ti mama no be 2 weeks kwa na mi si asori order ena mi share ma asori baba ko na me ka kire say na so for you ready my preaching ti me da me nko no sisi mi so kra no if you so start to say me sha so ade sha pa watin ti me so mati ada na ani pa be breja no so for no be to ya asori nim ye hwe ma ne me pam ye mfra asori so no ne hwe na so ye sika ne ade to mfidie no ba bia ye dan na ye wo no so ye han ye sika asori offering ye de han enti obetu ye nti ase ye ka no apropo na ase anwea no okọ na ye be ye timi ba asori because ye nti ye wodo nti na papa ye ko wu ya se ye enti ye ma so fune be pam dom egu asafo ni mu saa ene ye ko wu kwada anwumre bi aye ye anwumi sorry ye kwa ye ko to Mr. Tike ni asofo ni etwen wo ya asori we ye ene Mr. Tike no won komo na ye de to na nim se Mr. Tike preaching ya asofo yi preach so what pam dom ni nyina Mr. Tike wu ya na wo se ai first ne kwa na mayira se ne mani abie first ne kwa na mawu se no Mr. Tike so wo chese na papa na ye di na chine so wo cheche ye de akobusam jema na because papa yi wo ba so na cho house se wo fa wo woni lin spirit sika kra ba jibi na koto lin spirit to atade kama na bra na de nti na papa yi cheche se ya wo be ka che wo ka che sign na saatam no de na wani afra se no wani abie mumpia me to asori dem asori safan so no e na boy ba ko na wo mu yempia no to asori dem no de ade asokodi ni fufuo no pamo ye ni e de pia botiti e dede ho ti ye dede saa no ensa no na ko police station akwa report asem no ti ade chi ya so ya se ko police station ya se Mr. Tike na di kan kra anwumre no aba report enti ya na commander ya say asem yenye police station asem enti ne yenko pa asofo akesefo mra ana yenko pa asofo mra no mo mra me yi asem ni nko fie nko siesie ene ye kwone na masofo Archbishop akesefo Shairo sofo Archbishop ene asofo bebre so ne asofo na afofo yi ye kwone na wo mu so
ene enom so mate mbaba be yi asem na be fie enom ko yi asem ne ba ye ne nyina be hia asori dem ene omu fra asori ma nyina ne ba ye omu busa obia bona asem ne ko abisa dem so me kan ya se so fi sem ya sha asom ade ya ntuche ya shampa bo atente oba motoma oba no ukuru da na ukuru so afi so no be ma wi uti ani se bread ti wanim na nyina ye bone be ma nsha trouser frantoma na fa yi gu so ena omu se no mate enti wo de asori ma de monko na ye ni Mr. Tike ni so funi be hia enti de be si no ya be bo mamane enti Sunday mu ba mu bete ne SOMPATV ne ye koye ya koye ada omu sha ye wuku ada so mu be hia no mu ka asem na Mr. Tike me bia asori dan no omu fra na wo so won kai no anase ya no ka bibia se wuku ada so be bia asori mai wo se okon kai enti won wo si me bia dan bia ana papa ne se Archbishop Shairo Sofo se Tike wan fa ni de no obu ama me papa panyini Bishop ade wan fa ni de no obu ama me de ama yi me se frase no sare asem no koma commander to de asem koma commander na ye so for dan for ba ku Bishop kwa me jamfi so san ko ye se na dan for no le ma na chinya basa eno ko yi asem de baaye yes so for yi ba na kula ba ye Bible studies praises and worship enti onu ni mfi na asori ma na se onu na be preach asori ma nyina sa ba o se mo ya adi o musofo 3 years ni na se mutimi ba ma asori dem ayama dia na se ma bu mu pa mo musofo no ho do mo ya ade afreda ko ye po ya no afre sofo ne se mani nsi asori wo biem ye po sofo na ye se ye mpene na be preach mani nsi wo biem no so dia asem koma commander se obeka se obeka na amaka enti no wono so ye ni nsa frim enti ye dede e wa asori dem ho enti ye na Mr. Tike no to asori dem Sunday biem ye ba no to asori dem ye gina abonte ya asori to wo frame video ni nyina wa ne Sunday ye kan obebie ni de wo frame na no age afi ya sa na ya kasa na sofo ba akokura me sofo na bofo ba ako so mo ko hia asam ko ka o patase Vivianje ho side ho na me sofo no otie me sofo fie ra na o yo hene o matrase aka asam no enti o de asam ne bai so mo ba be hwe no masiesia Mr. Tike asam na amaka no mo se enie Mr. Tike ma ne maka de o so yi o mu sa da bia e be jare e be ba asori ni ato asori dem e be jare e be ba ni ato asori dem ye ko bo papa ne ha ne da na ma ne se da Sani se na Mr. Tike aye no se o de wate yanko ukwada nwumremra asori be ba o ka ma Tike abie ne se fine ukwada nwumre ba ya na Tike abie o mo ya asori so fu na asia mpene na se gina ho eselidi ene abufu ne se ne yeso ya hulam ene kwadu mita ne ho ye light off no mu ko so yo masori ya ne ko fra papa ne hand dan bai ti papa ne ba no se Tike tupuru na fasa fo ne mame mo nko na mo ko fa do baje dan ne mra do baje dan su na ewu ye ko fa ne na aba enti nature say apana safana kodi wo se yanko Sunday oba bebie dan na maye Sunday ya ba ya papa nso amebie dan na mse da ya fra na wanfa enti Monday no frem na mse da na wo ya sa wo se yanko na wa ba bebie dan ya ba ya so ya ba nso a wa amebie puni enso Tike so de o ma amesi punu na chi ada from bo mama ne ana wo se Tike no mom na frem ma me ka kire ne se me mebie metu kwa me osunwan enti na mo ma amesi e chi na se da so me Friday no tina san ka so ka kire se wuni enti na ka ya nware amesi punu na chi amo fan cheme sister kwa wo free kwa atente ba am ne case kam drama no okay na bra wanim tini nyina ya to asori ni mo ne kosi wa ha den de kosi ba 20 years a yeso ebufu ni yeso atete sofo ni signboard no a sofo fofo na wa ba no ono so yi yeso for picture free signboard so ni asori dem meko for dia ya nyino yi ye no ono de ne dia be bodan no ayi signboard no so wo kwan ne ho ene yeso yakotete no se ya si empero na ma we nyina aba church aluta nyaza ana church wahala ya ji asole who owns the church why na sorry ni endia asori ma say sofo paniu and na sorry so na wawu sofo wi na nimfoni ebobo aso dem a ya yi ato atwene ave ye nsepioto why ya wedding kranta wani yiwa bone ave manu muntie mo amu sori a mutimu kunso kikiri boni o yes nyamna mko yes sofo na say nyame wo ba fu ku na watwi ka ne bia okobro samdem okay ave mana mu sampa boatenten no boni ni to su biom he wo ye ba ma ensa trousers
ti me babu say so for ko so trousers ana mama ni nyina ya mo friend to ma wase mo tete sa no as ye sa agbaja na ye be fra no sa na ye de ba sore mo se de mo mple but there be yes ye mple ne so for ne no wonya sa no say din say osikani be ko heaven yona panie tokoro nim e bia doctrine ya osofo ede bayi o twunwasi kwanwianwia nimu mo se mo mple but there be adana mo mple me pajo me won say anya na okay new constitution na about most of us in the Destiny Chapel worldwide chapel na the Destiny Gate Chapel worldwide okay constitution fufro no a osofo ndi abana de di kan ye den de di kan wo se me sha asomade na da na sha asomade kan na mo sha asomade ya sha asomade pa okay ne to so biom ye ntuche ya I don't want to change. So what to change? But just how they know so for coming in a Bible show. Me preach yes I obu a no sana swording. Okay, cause we dey to me answer. Yen sha somade, yen to change. Unfa bless that and to onsa. Be ma kwa we uti ani se bread ti wani mu ti wani se we ya we ni sa men ti wani mu. Be ma sha trouser. So for trousers. Never agwaja ni bi gusu. Me ba so for trousers. Was in the trial that say what tuning ya good yakasha na ni ancha no nyina obetu agu na so no di kan tugu a na wa be church na so man so di so ti me resa oba be preaching sa doctrine ya trem say e ma mun say trousers mun fan to ma wase na ya na wo be gira pulpit a da na se no was trouser was what tuning na aka mienu pe baby ene on to mienu no oh so we be kan locks timber na da wani no we ya na fe no why leadership example why sana hona hweso ade ama sorry ye we emanu a mu wita mu kruso so no so ye den o se anu so nye ni na oba ni se wotena oba ukunu so tell da form sa no no ne ka fe so obi botire nipa ni nyai me hyehyam ore eni ade okwada so dwom wo se mi njai lady between makers again or kwada so say again sunyai mrs so for free preocupe jai bibia na patients ozoko o free preocupe jai bibia preocupe mama minya bibia preocupe weda betu ofra na meda be tight ozo mpa adwuma maame na aso minya ni nyina preocupe weda na metia jai ni nyina preocupe asori mamodudo eze pacho me so ni 80 kra na bro 80 me say modudo eze pacho 80 sisi a doctrine anan cheche fofura ya de mo kwa heavy aboso muntie no so for say kan trousers me no ewi aye to man kwa no befra musi muntie mo mududo sai na asoyetia san cheche ya abasori nim pacho ye nyina na omo kakra na omo no mfanse omayi wo musuma obitimi wo mo mi asuma de good property so mu hye biem no o mi ni pa be 5 okay ana tida so fu preachers asemo oto safra mo ana oto na asame wo na unsa asuma de biem a na odrimi ka ode akogu puppet ai menti ase tremi mo me pese me hu yesi so fu ni preach juli o hwuma se so fu ni preach se preach no chase ono ba je sa akala koma en wayi na asuma de akogu puppet ho yes so for na ni to ya sha asumade ya tu chei woni lin space ka kroti ka sabaji ko to bi tu atade so twi atade so bo life oba ni so bo utima ne che siesie wona ukula ni nyo ho enti so fu we aba no ro be ka se ya se ya nti ase one problem so fu di ba so hon emu de na mana e dri mo pa se mbebi so titu ne ma wa fo no me hia em se yes ma mu ntwi mu kunum biem ne ntina mo bo se me ne gas ba ne yedi nko se ka tete na ho yeso ta huri tira nkura de so ebadwo e ma no so amota kuntu o ma mo nkuru no ayi no wa hwe ba ma ni jana ne na nantintiri na te ye ba ne ayi analysis ye de ewiase toto asamo asofo ne ka gas garam say and yes nka mama bebi ade no ewi yes say ya kan yempanifo na ka yem wo yesi se o ma okunu da ye ya ne da bia wo so de agina abayi so wo so de agina na ka eka fit ka ba ma no enye yempane bebresa na wo kunturu ho na ba ma so be e ba bo to a wo de bibi ne be wura wo to a wo so agina tentene o eno aso oburu basa bo se ne nankukwa bo ntene no
ube wansi etwe be man so kutimi che no enye mu de mu kono no mu kwate sa kafra ti ento say Auntie Ruth Mrs. Emrana sofofofo no mo se friends sofo nyina dia ban emu den na ye asori ma dentia wo so de mu ko Kristo ho nso de ye mfa na mremre ye mfa na hogro so e wo se wi pa ho achi emu den na emu de a sofo aba na se mu huri ntra mu kunu so na ma mo nse trousers mu yi muti ama mo nte afa mu ntwi mu anim mu ntu che mu nse asomade a mo se emu den na ye modene eba cho de say so for wo say ma oba nsha asomade na be na oba no wo kwa wo say oba no nie ye nyina ye tu abom oba nsha asomade be ma nsha asomade ezefo na bo ye hu se we ezeni ye hu se we oba so yuti oba wege nya emouti e shampa bo atenten fa ma asole anya say ye be gira gate ni apam ene ye say entiasi okay osofo na asori ne ye ne dia the late Ransford Edu Emmanuel kwan ben so na so fa so wi pepa cho anya bia sofo ahu so be wu pepa nyame anka bibia anche no bia obewu no bibia nsi ensem ben na twato a osofo Ransford kai wa kra no de asori ne ja no afen sofo awua mo sofo na masori so watch night no okọ asori ma ye ha sofo ebinie sofo picheria sofo bakwa kwa me no we hura tra sofo kem sofo na unsime sofo ma me left sofo ma left na obi santase no o si wa o twa ne ho a kra na sofo awu kwa be so sofo asori me pa cho ye ba asori ti e ba all night no ene ye sofo ye say wo hu se owuo wa asori ho owu asi ho na asori ma ni agiragina mienu miansa saa anti no but the 3 days asi wo se yemfa me bompaye Monday up to Wednesday enti Monday no ya ba ye na be bompaye na ye bompaye na asori baba mienu kra ye se papa we de asimie na otasi omo kwan wa no ota akosisi wo enti oya sa no sie o madoso a wo bla ma all night Sunday so asori amaye wo de ye nkwa na obi oyi remote bi e kan ene omu wie no kwatena mu so omu osi sofo ba osi asori baba akono santase asia wona wo twa yuta akosi ba akono a wotimu na ena sprinter be bo mu a e ma ye sofo edi free ma e ma abani sei ye sofo ni nipa miensa we si ba ko santase ba akono na oti sofo kamu anyimbia nipa na osi na semanchi sofo ka atwa fa no so de na si boy nkobo kakra de pacho okono ena orokwa we hunu wasi e janche so on de oko nti wo so oko na obi ba sister obabubo ni sister na beti sister ka na si usesi anu na anya accident no asan wo dimrika ebe hu saka no amanfo abegina ho na oba frefra sorry mani asori mpanyimfo enti ne ye tu mi ka ye be dru emergency no na chese na mu odin pa na so cheche mu ya sofo oye ni patententi ni mu bubui miensa enti Abigail na no so tim ni collapse enti ono kra no na ono so condition mu hunti na ma ukwa no wa wasema kwa papa yes ya enti ni enka nche ne sa papa afiri mu ni enka nche ko si se ne ono ho to na ansa na ye bona manie tiye osofo akoya sorry so for say watch night me wu se ewe si sorry dem ha ebi ginagina tuntum ye bompa sa na sofo yara na wo bewu guy twato na sema o kan na sorry dem wo dey ye hwede twato be ya sorry ya wi a mama sofo ankoda ye wi atraka sofo kosimi sofo mam left sofo kosimi o twa no we bi kura na bre sofo ahwe ba bia na ka betwa fa no so asema twato a osofo kan na ebi ya de hen but all night ni say oyi running paboa ni next form na wo ko no wo ba sa all night ni kwa de ya all night ya ba sa all night ni de me kwa na just binsi o twa anyum nyina beifue
Before ko kromo ne jabesho. Why be yesa wodi anyini. Wo twanyo madana na asori ho no na nya asem ketua. Onye cancel dan so dano opoye otra so ye canceling ma asori na ade ache so ne ehun sa ade kora ache sa ada no. Tell obewu. Patron. Ti ya sofu wechi. Den na nipa awate na sorry. Na wa register. Elder Timmy Fetche process and sorry ni di ono nko a. Ebanse. Me pacho na me sofu akunta bi ho. Me sofu akunta no. Sofu na wa free mu no. Ai, ena Mr. TK na sorry mpanyimfo no. Mr. Ponsa, friend Mr. Ponsa, am sofu akunta no. Enti na ono ana me sofu. Ena Mr. TK na no mo sensan. E fa se bang na me sofu abie ni nyina omo na na sign. Because time and no more question sign a sorry registration no. Na sister kwia na ehun fa no na mama sin so enso exams. Enti no oni ana omo ye send Mr. TK nkogina woman name. No omo question sign nyina. Na ma se me so fu free mo no ne hu say oni Mr. Mponsane ye ba ako a omo ne de ayi kwa kire mo musa papa no kra ni we kire se wa free mu the hospital niema kire se wa nya accident free mu no. En o ma kwosesa bang ya me sofu biebie nyina o makoyi so be bia de offering to na o matista no makoyi ni nyina de akoto Mr. Ponsane bank Mr. Ponsane so bank microfinance o makoyi skani nyina de akogu sa Mr. Ponsane bank oni Mr. Ponsane mi na yes ade enti say Mr. TK ye ya sorry sika o me ya kontama ye mfidie na egu da na sorry sika na ye de toye o meka ma papa ni mi ani anyi ye mfidie Sapa ke so kwa yoko agwa bompa ye nyankopɔ betia me ba bia akosia bompa ye biko ye nti na papa ne ko wuye papa no wanya yi muda odobia wubutia ni kwa na yale anadu don kokwa na befre papa ya won nada obegina so bompa ya kosi so di ni pa medu hospital ento ani ya ntane bone enkanya sankai owuye kiye na akiyekɔ Mr. TK be ya konta ma ya koto asase anya sa papa no so waje ne dan o meka na papa ni miani anyi ye fidie kogu park so mompa ye yesu yakopɔ betie ye ti sofo no mompa no sofo no ye mpa no na sofo mo sofo pani na ono kwa na ye sofo na osofo bia ni ho tiese no na odidi na chi pacho na sofo no odidi na chi ne eye Gabriel na aso odidi na chi no pese o cheche no niema bi ene ti sofo wi owai pacho ho. Okay. Tike say o matete signboard ni nti no wa chi o mu miensa nti say no. Ya che so mani biagum. Miensa nti no say no ya asam no wo commander wa ene ya tu ya o mu so hia ho no. Okay, mpacho wudin. Pacho, ye frame Rabbi. Matise so ye osofo ba sofo Ransford. Epipa, minim say Rexford and Rexford. Yes, obewu no. Minim say no nim so obewu a. Or prepare or the handkerchief prepare name na or the shell or software ya want him any some say me betu kwan bi or because we betu kwan in ye a control guma odo me betu kwan bi na me kwa hwemechi mame ewa me pa try me a then na so for kasel me pa cho we your soft mame me pa try me sofo we your soft me your sofo akasa bomba me eh na so for bomba so radio da wase yes ma yemfa na ma radio nyankopɔ de ɔde ma yɛsɛ brasa sisi ntimi wi ansa na yɛfiri ha wɔ Yesu dim amen okay so for yetio me ba cho radio mfa sofo yi makra nsie me ba church no mu no na me bebo all night na me to nyom sa aka ho na me bebo all night me po na me ko until last ebeka be 3 weeks am yes last all night na o ka kire me say o betu kwan kwa broche 5 years na onim se woni ho a metimi ahwe na chiama no na asofo no mo ba na nas ni nyina no mo ba mo di ni hwamo na yese woni obi a odi na ni beto no so enti me mehwe na chima no na okoba obewu ndi obe na me se me wo asori mu tata na mo house of faith no and na fe nso bia metene hwa na ye asori nti se me kasa me free ho kra be di na chi a asofo no be ba me ho enti sa de a ye be ye djuma gi se me free ho dan han ne ade and o se eno de enya problem na me gi tum ti trans me gi tum no Friday ye all night e ma oni me kura twa anwom enwom na asori be eto me jama me
I say Bayfue Bayfo Kokromo na we jambesho why ye bay yes would yenini Wahaman for sa would yenini Bayfo Kokromo na ono atonyum ntiaso pe adadam the atonyum ni wie ye dan one night na ano odin pa ena okache me say ye pon a betema sa na asem na odi ato asore mpanyufo na odi kan bobo mama ne enso onye na official to wie no so ye counseling to because I'm going to say the counseling ni person you try ni dia papa my bre enti ka me kwa wo wi ameba na odi ne hanki kuta no pepa na ni na odi maame na ono ya asore a wo ye hanki na no ato na o mafa to ni de kura no na odi pepa na ni na odi ma asore ma ni nyina wo ho e na me gi na me koi enti me koi ya no me kwa akra that anwumre na say Sunday nka obeyi me di akire asore no but ya all night no hye nkom se obi ewu nim ni pakro but I say wo hu se obi ewu an asore ma ni gire nti no Monday no omo be ya sorry enti me kwa akra no kan say program na be nti no watu ahye da so obeyi mi akira sorry no te Monday it go see Wednesday omo be ye mpaibo enti me call ye no me wa no Monday na Gabriel frame say so penyina free na me buy enti me buy ye ne ye ni bibia ye nyina na ye wie nkonta bia ma ye nim sade sikasam call ye bibia nti ye ni wie na wo se ye ba afode na ye ka say sade ya wo nisi wom na so fo panyifo bebo aye ne se ye ba afode a amanfo ba bebo sade be ya church no engu na sorry da no so ye ntum ye wo nyina ye ya sorry ti ye bibia wie ye ba afode wie ye no ena ye ka say akonta bia wo ho bia papa ne wu ye no mo meye na ye fo we ni ka ho na ye hu de ye ya ye de kwa ye nim eti anu mu na penche ba ye elda no eni asore mpanyimfo ni mu sa da tike ni asore mpanyimfo ni mu no we isi sika wo me ho papa bedie ya ansana we isi sei elda no na hwa ni titiri pa wo ne ho eti be ye ma elders ni nyina kogina 1 ana ono ko agina 1 ena ye ntokwa eni ma me sa da no na ye Sunday after church me bo me carry ka me dwane entokwa so na ni mo de Mr. Tike no e ma nsem esisi ye na no de na emu be elders ni mu num no ejaye ofa yawo Mr. Ade yenko yenim elders be jai tokwa to mu jai ko ye no na afi elders no because I say me no me ba church man chebia na sofu ni free mu nti na mu nsam no mentimi nka bi to mu jai no susu say ebia me Mr. Tike no elder no aye baako enti na me nso mo me mba asem ni mu enti omu entokwa ni si omu ko ye no anchebia na omu de asoro ni hye me nsa se de papa ni si kan ye no na chese na odi na chi jame nti eno no na sofo ba ko bebo mpae ma me a chese ye hwa aso so mo hwe me 6 months nti eno mu na me asoro ma ne trans se asen soro ma ne di ya obi sasi kasam na ye basa no mo nto bibia ngu ye tight ene ye deals bibia ye no foforo ye mfa me se ye sha asoro na se bibia foforo se me ni asoro bia nti ma fa asoro ne se me ame de ye na ye yi a Awurade Nyankopon beboa ama me nso ma so ma dweme enye ye de ye de ho to ho no e na asoro ma ne ti ase ye meeting wa asoro dem ene ye sesa ye deals card ye bibia na me ye nipa mienu a mbetena pono ho se no afi still na elder no kwa na diska kwato bank ono kwa na koyiska free bank wa ma asoro na yiri na diska kwato bank na ko chenza me ma ko Bible school ano na nchama ko school minimum day ana nya medjuma so sabe e wo me se mi so abatema ya kwa akiri 17 years de mi so wo ministry yenye ne sa wo ba bia se asori kase mantie wo ma school fo wo na ye pon asori a elder na diska kwato bank ye peska na kwasan enti sadia yenyi mpanyimfo na mpanyimfo no yenyi mienu nya dan enka ho me de to na nim sa ka kire me se mi preach wi a me kama no ntum na asori ho no me de elder bro so afo so what eni yenye me so unene kasa hasa mimi ba church ni mna ncha ye na papa ni di free mu no na de papa ni sika so de na chi jame na nya official yi nti no na no ye den me ko bu chopa de anim shailo sofo e de ko to anim se na e ko so no se me na tata na ne ho mfa no no se me nko sofo akwabo aho me hwe ye na asam no aye tenten na me ko sofo na damfo ba ko na de ko to anim se de papa ni si ya me ne nsam o keka de kire me no mami na me ya so na me nyipe bo so me so 200 cedis am de be ye course edi akoye follow up enko na meji se be aso ni ye ya te se de ye me amedia papa ni ya o sika ni wo sika to so minim sa account ye ni kwa obe 140 land bi beto a kire ma de na se ye nkotobi na so da na ye han enkonyu egum na ye han ye ka mefo dia enti sa bibia betumi asi na o se yo ye koya na sase ni ye 140 satan ye 120 ana o mo so mo bese hin nto megai o mo wie na o mo tu mo de call 160 ani esi sika ni ndru but ye de kwa so mana betumi aboa me nya 40 million na ye den asoso ada ni sasase ni wa akiri ne ye mpa ho ye kurase
afemi one man of friend that no so of mama asori sika ye da hoyi asase na nso e na nru ntie mfa nkoye business ye nya bi nka na so Mr. T say ye mpanyimfo nti father to mpanyimfo na ndo mbeka no ani ebehu sa youth ni bi kwa na ebepe popcorn machine bi di ama no na dia aka na dia koto bank ana say ye dia to treasure bill na chese bi aka ho ani ye hu dia ye mienu nko ano ye ntimi nwene sa asem we hu efiri ho woni mi ani sika no ho komo biem na me so oka ye na me friend ba ko de to nanim nti friend hu sa mi ne nya adwo sika sam no na ire ne me ya aka almost best 6 months me ba won kasa me ho me preach ya na ma me pima kutia na me friend panyefo so mo friend ma me ne sa sama ye ne bone because so for me gina so ya nim de sabi mintimi no wo emme ya sa de ye friend o se me nya na hwe afi me be preach ya ni ma ebe koso no kutia nsem bebre enti na de koto so friend so mo friend Mr. T for ba ya o se elder bro so so asore no me be to wo mo nsensem bebre na me se ne sa de a me so so ntinu mate so wonti what to say osofo onyina preach ya o se asore ma no munje pioto ana pioto de ambase me pacho bra we ni ba ya me say what mate ete ne say me pacho de me te ne say me wo ho na me te say papa na yiyi sofo the pictures me be di asoro nim na sofo wabuwo no me be di asoro na ko 2 years me ba ye pictures bi esi me ba ye na wa ye on say year bi asofo ye banner for the year on de no wa ye nsem bebre na me ka chom say me nya vision say papa na yibi a wa ye bi ama ne wo ho for best every 5 years kono ansa nya asesa bebi ama asesa we enti me tin say wa ye pictures na me ko asoro baba ko ka chen say do my free church no say be ya no kra bi be dey but bibi ke ka ko so man hwe yi a ede o ha ba be doctor na eba nam say what me say so for ne say o yo ba yi wuti afen so omo chesha omo more mo nke ka mo no nye makeups mema so yi wuti a enti animu afen o ya be man she trouser mo che ni nyina ye bone e wo so she rapper na afen so no omo ye adwuma te say makeups no omo nya no mo mie provision store obi o hwehwe ma rani nyai na wo mie provision store afen so wo ye oba na so no kunu da entra ne so wo ye be ma na do ano ekọ yerase a no so be kọ bunsam gyam etimi kwati sa na me se anasofo ne na yere ba no sa time na asam ni si ya me free mu na elda ne se maguna ni ma se wadi aso de sikanti me free mu na oba no na ne yere ne tesai no so no wo ye ni ti omo hwe omo ring eye bibia within best 6 months mu no na sanche che ne sha se ye den eba no nti sofo na oba no na onye sofo na because me sofo me ba ye no me ye ne say leadership by example de me person man ni ye bia no me ye bi de kire wo me beti maku wa so de nim me chom say wo ba maku aboduku eno nche say wo na mu abonte kura koboduku ade bia person so de ba ye no wo ye de kire no na eye nkire according to Matthew o say munko ewiase fo na nyina nko ya mama nyina masuafo na ne obaje di no mo na sunhye agya oba ne wonkonkro dim na mo nkyerɛkyerɛ won ya mahye mu nyina nti wo kyerɛkyerɛ a eye bre wo kyerɛkyerɛ yam fo so obi also for me ba san kyerɛkyerɛ fofo na e wo Bible mu ananse ni Bible mama me pa che o Old Testament ni mu no ye won kye na se oba ne be ma da wo transfer pa che nje me kan Bible ba bia hu and the mama ne ring tra omo kronum there be basofo me say mama ne ring tra omo kronum so na ebone mama me pa che o ye pese ko heaven me worry so me worry a all of worry so ye nya me adwuma me say san no me de me hu say ye bone ye ni Bible mu so yes baby oyo also for tijan ma me say san cheche no a osofo onyina mama me dem kan Bible ba bia ehunu yi say me call Bible school ma kan Bible from Genesis to Revelation see me hu anya boni so oba be hia tena Bible me ntimi hu no Bible mu no na mama no so omo se rapper omo se trousers omo fa abomu ne mo omo so be ma de na be man so nhye oba enti ye trousers ye ma de wo wiase no so na mama bia ne omo amamre ene de wi a omo si etena me say ye trousers so ye ma de no so ye so for ye bone but mama no de on say trouser hye no sa wa sorry ba sorry na wo hwe etu egu nachi na wo hye skin ni ade ya na so for so kwa wo ba wo se trousers
What they say trousers? I know trousers. Me money credit me say trousers da. Sir, who the dress oh? Me ba cha skirt. Skirt, sir. I know some trousers oh. I say me who my boka. Who ko nyina na me apem kwa metia. My boka. Who goose. Oh busa wo ma me no ma nanti be 2 years. Okay. Me dressing no. So for nyina good afternoon. Hello. Nyamini pa good afternoon. Yeah, so we better. Every class of him preaches. So your mamma na mo ha monina majesufo anwesibon. Maybe so sofu kraka. Then na so na asori no oru na wote na de no. Wamfasa antete na sori ma. Enti se wo baba to aso ne kodania e di penche mente me ho ase. Se software shan the wedding so aso dem ho no ama ma sese kawa. Afi osofu foforo ba so monto mo kawa nyina nwu. Trousers me de aka mienu, me de mienu nsa me nsa trousers kura ye mo. Wo bo drums aye bone. Wa sorry na. They say drums ni guo. Ya konfo ne ba na de awura sorry dem. Me mo ntwene mu nsa. Software nyina good afternoon. Technical hitches. Ye gusua ye hwese. Baba me ma nche, wo so your software ja. Asumade de sanke ya dada. Ye nim se ye nuanu mazie for kranse asumade. Ti no kwa de mi nkutamu pinti. Na ne ha me ne sa wo yo ba. Akono ho. Enne agro no eyagro. Sofo kanene se Adam and Eve. Say ye din ya Adam, ene ye din Eve. Ya person ye wom. Ti se be obetie di agro na ma wo sepewo. Now when so send your sofu be see twika no na ma si so agege ho no na fra me be gya so dem ma say we kwa no ahwa ntra ba ma no so obapa de make kan say efri Mose ngume di ka kosi adi sem ye ya sofu djuma nya nura ne ye eni babia say boba sabi oba etra ba ma so na obutu ba ma so ene ba ma ehia na eye bone mi hu no oba aburu mu babia so na ewiase bibia awade bre o senkafo na kai se bibia awone bre so oba ne be ma ehia na sabi wo mienu no omu hia na no obi eni wono ma sabi adwene na nitirim so wo ye bibia betimi epra be ma na betimi epra wo yira wo se me ye na me de epra no so ade bia ye bia ye de ani je be dai ebeba ware enu mu na fa no mienu nyina mu hia mu de amu hia no obi a be nyina tenka na ani je anu na urade we fi se urade onyankopon ebo aware no obo aware se ade ani gie ane ntiase ebebo oba ane bema entem ewa aware mu so na media ba bi kura beti ye kura me yem se me ba ko ne se emema nsha trousers so na ye sha rapper afena se dia da Nigeria fo because Nigeria fo na mo dress sa Nigeria need the way singlet kura what me de in the yin to masini no de twa na say the skirt no be ma no de number bi won fa ho so na o ma bia so e wo mama mre ani wo mo dressing so for na what ya asore no founder na akasa no wo doctors o de ama asafo ma no wo doctors o de ama asafo ma no e di doctors o de ma asafo ma no se wo ba na se wo fi se doctors o de ama asafo ma no wo to me follow dia e wo nya so ba be di na chi ewunya so ba be di na chi na se sofo awu ewo ya we sei hwe sofo no sane wo musika sofo na sem no obaba no ye bia wo ye okro na sore ma o wadaje ma na sore ma okosi na sore ma obompa ye ma sore ma na sore ba ehu ana sofo ahwere ne kwa ya se we sei sofo se ma bre se sofo kosi na was my watch night ma bre kosi adam aje ma bre o se sofo kosi na asema ma mi kai se obi a waye watch night abre na ade ache na o sa te waye counseling why sofo nyina good afternoon hello nyamini pa good hello sofo nyina sofo to awasem so etu obaba dia me kan se yeso kwakwoto yi enye kwakwoto sofo ma me fe wentwum sofo nyina ye ne wakasa
Waje pele sa obekasa. So for me te wonka, me te wonka pa. Nyame nipa. Hello. So for to say. Oh, about panti dia me kan say. Empanifo se krokoto yo. Anya krokosene. Wukwa ya no, aji say ya wa asafo no mu no. Sa wo ye sofo akwakoboa. Ema sofo pani na wa firi mu kro no. Na djuma wo ye no. Atimi agira ne nanso na inside dia. Dia wo mu ni say, woni ji say na wodi asi won mama asafo ma no. Ena say okokoto aso. Tumi ye. Sansem a osofo dia emu dia yi na ene nyame so mbabra. Obapa, me hunu ema mentwi makeup. Monsa trousers. Ema mamu yi muti amamu ntimuti anim. Ema mu hu ntina so. Mamu nkuntu mumu emia mamu wo machi entini no betete. Awari fo mu nyimu ring. Monsa so emu dia na ne Christo som brebra. Ah sorry mas doctrine we there. Yenso. Ya papa Ransford otiase nye we na the church na sorry ma. Obapa. Bible crash. So for you good afternoon. Good afternoon, mommy. So praise God. Hallelujah. Bompa amaye azani edinkomo. Me pache yo. Erade Yesu yeda base e show yen manyam. Erade ya sindi e ye hwehwe. Wo ya pindi nyankopon. Ye jai yen komo nyina hye wo sla. E wo Yesu dinemu adomi tigene. Amen. So for Wana uya osofu wa destiny. Na obeso mu no. Wodi ncheche fufuro bia. Sofu pani a wanya ne kreati ko. Nyame mfa ne sie yie. De cheche na sori ma wo beto aso no. Wasisa ncheche no. Me pacho debi. Me se French. We preach say eye boni. Sa sori baba sa sumade. Oh, Debbie. What can someone for you, Yomokawa? Debbie, what's a man shirt trousers? And so they are no, sir. I come here, no, to tell who should be. Oh, Debbie. So for what say a bonnet saw about for Obetuni Kukano? And I do kana, you could test the Anichino. I am bonnet. Oh, Debbie, you're bonnet. Come in my way. Sir, what can say? One man chew on my number cobble some gym. Me banon can be the answer. So for say a shampoo what into heaven, Kwani no. Ya wunya hanko heaven. What's shampoo what into there? And so me have and you know me trauma say. So one car when you know. I come here and say, what sorry manu bebre say na would you be Medi penche huntiti mo papa mu ama sorry or suffer Ransford or then the clear ejina sa sorry say incredible dam incredible mara who stand say kwasiada do no makoso so mo say jina sorry na kwan no yentumi nra dam nkoso nyame enti hi na wo dia sorry mai ko mama kaka the woman say every month diana ewo topic ayefa na me ba sorry dem hono ye think they are Christopher me ba sorry na we think the mini skirt et elba sorry me so no mufa so mo di say sir o ko ti do ne twa fi na e kwa me under pressure ka wuti bi e say sorry na ya na say so for me ba ada omo say ya na o poto na wa ho ana Anaya na so for mama te ho wo so mo kuntu omumu a na chese anda ne tete ho. The miniskirt na basa. I want to test it. But I'm so for me person to ka wa ho mane mo me yemfa nto so technical challenges. Me person mo ba kan gu so for so. So for so no buy no okuta bible wa read bible to ne yam na wa so for na fe ma ye ve na mu jojo me ayase mini skirt kwa mini aso mani bi wa mini skirt kwa mai kutua na fe ade nyina na gu hoi ebo ho
Adesu ya kosum nyame. Ti me hwa ba bia asofo firi ba. Azoda say mo ba share Simona say. Mo bia fa short ma. Obia ene to them say money bi so 80 apa woni say 80 no akotra front seat no akane na to so na ve also for preaching Matthew chapter 180 verse so for why you kra so for oba a mini skirt yankwa I'm good person no good person kenye everything business somebody can too much. Technical haters. Mr. Mufan me. Doctrine. I saw him doctrine. Papa said, believe holiness. Oh, to gas or limit to me. Maybe by saying about the Suman, I have the ministry. I'm be so come on. My woman only to be a member. So for the to member. So for to boise. Monya so for home money ye emano. So for to monya so for home money ye. Also or the more po heaven. Or person more po heaven. Na mini skirt na adosun. Also for na pulpit na we pio togu ho. Monya ni ye be ma sori man so ya no senia osofo ka no e wo mon fan to so na mon fe sofo ye sofo to aso nti mini skirt ana de biom hello so say aso dem wo ya ye gira ha minya hu mini skirt bia o me wo aso ye ma mo dress decent minya hu mini skirt e bia we ye ukwada de ebia we nya kwasiada we ye ukwada de omo si we ye kwasiada etiefo mo tie bi mo hwama ye say atade ye hye mini skirt omo si we ye kwasiada dressing so for to so ma mi tie mini skirt na de bi like woman enter the ankasamuse no na ensenya me enye ana dia e wo so ne say ma se omo kite say what is na omo nye say teaching every month yes fine that can teach evangelism and I make a choice say so what call evangelism wa hu sie kura no account evangelism oh and no na e go say you but me no man ka say ma obi modu kuna obi nyewe and obi ka friends nani na me kan bia sa no ka sa no me tie mama assembly by in Canada and then in the first day American. What if she must know thing in the true? Because and that's how you assume yammy, may not cast the work of message in Namaka. Because I didn't know we are and then so maybe I mean, yeah, may need one money a year as a back to that stuff why money. Ma. So for me, so we so for me, so for me ba we mini skirt then na obato ya na koswa enya uka omo asori manafa no me na support we dey encheche we dey edre ma say ye befa asori munye o se si we ko kan we o la chawe ko kan we constitution wa anu no be te go oh but I mean me try say e gba ke ba boa na ni ma be timi asefa. But people be woman, yes, maybe me who sorry amoya me who mini skirt be America ma sorry no. Ti who ni say enti come the mini skirt na banka omo late Ransford ebi man obehwe na sorry ma say mon for pioto na metra nyame fie e good say what be so penny asemba na me nto aso so enti woni. So for 10 minutes, the other key, and so for 10 minutes, and my cry, I said, did you want to come show me in commerce of 10 minutes that platform to say, one thing about Yanko essay. Okay, what's your Baba? What's the name of Sophomeka? One thing about Womiano, I think about one back say, well, it's what we did, and you might happen so because so did you be there somewhere, and you know, Nyame na very bad. Sofo me pacho mi bisa wa sem baako. Pacho mi ti o. Se wo ka se
papa no tiase no odidi obi atem fa na tade ho asofo metimi akacho so oboa. I'm telling you a chief kasano. Yes, me pacho nya botre question na me bisa. Because ye papa na nante. Oba ye no, obeto say dey si dress ye dressing dada. Enye asem we ya ba na abeka se obi dressing mini skirt na ne panty go ho ebi si wa so order. Ye ya sori aye ye no. Video meba obeto ye ni say ye papa no o ya sori bi o video ti no wo pictures video oye. Ye papa ni dress decent. It's when you so dress decent. James, na de casa se wo Sunday a problem ba yin na. Akari ba wo di ba. Ye because na me nya bri because ugu me papa na sorry. Enu ti na ma me dress start dressing no. Dress na me dress ba ye no. On me dress ni because I jeans na me share. And I share t-shirt. It's because ugu me papa na sorry nti na me so me ni bre say. Me ma ugu me papa na sorry because ya transfer e ka utiska. Maybe papa no on a shame papa no on a shame it is over to say me jiska wa so ho a me dis meje because me buy me catch papa ne say Mr. Tigena or sika say me charge wo mu ana me so me say e ba ya asase be na wato asase be na wo so bi wo to ana wo so ko pass asase ato yes ye di ne show because e ma me bu asori na nko because as oba ye o twa kra ba ko kra ma asori e bu ni pa na wo pa mo ma ko ye ntra wo ma wo me gu asori ne ma e say ya tum no e ne en kwa asori asa wo so fa wo so ye nyame ni pa wo do obi ko heaven no asa mi ba dia no aka fa ho ye ko police station wo di akire ye ko ba dia wo di akire e dia no aka asa wa ka che obi ye so ntra ho ma wo me gu asori no ye so ntra ho ma me gu asori because oba ye hu me think kan me meba mamem kata organist meba sofo mela ho dintia mela ho no say sofo Ransford aye watch night nyame ye chen so obi bewu say na sofo a na bewu enti kwantu a sofo tuye na chinie GPS one makon kofa ma nyame fie kwa mo de ka do atum mommy ne ba so say ka be tie mi a ka me tie wan ka me vro me we na ho me se na afem ma me ba so wo de tie ni woni e friend way me mama so le se me ba du ba so no me ku ampo na me bibo tu me nyoma bebi o ti ase wa so no oh na wo mo no what boy you can say no yeah that just that one chini we see and I mean so what papa no what papa na yeah you man see na ba gan see na fako oh yeah pesika e dia to asase na so for boy you tell ka wo de yeah so for me say what do I catch you about for there never so say what catch you no dey about for there yes me dey about for there to some sorry penny for no and you go sorry mo nye ka brother Onye ka brother. Me take me be 2 times or 3 times. No, no. And then can you say would you be cry? Never, ma'am. We na kai say oba instrument. Mama onye usuba uje kakra. Na ya mani kaska. E mani echo. What you say? Mama wa kaska. Ti na organize the oba na oje kaska in the house. They me jai sa pay me no. Me jai sa pay me no. Ana me say we na aka sa tell to many say. Mr. Mo say no. The yes I say. But ya so ka ya han. It said any time ka say we kia e bende. Entino mayenta mu pay no mu me ni che. Mayenta mu pay no mu na you have support to us say a person sorry no sika be ba no e bia be 1.2 bia be 100 Ghana. Ghana correct me ba. Okay. So Ghana na why nyame ni pay. Nyame oboaboa onhwete. Enti mesel say say nyame fie ya twema nso ama nkredo abegu nkredo na kwasia da rehu se na so ma kogina so na ni mofa video ne to so ni aso so yensa na ye bompai areho. Enti maye nkan kopi
so for mama call it kaka wata tin na waka no enya me no mama ya tu eyi mu a ma ye was say wo be nyame de na cheja wo eye wo responsibility say be bia o how ni wo bia ha no wo be sese na wo de senka wo tia se mu ya ka be tia se atam na se kama me so de be so mani me tie so focus enya me na me no eto asori ni eye wo mu ana am ya to asori ni lockdown na tino ye bomba ye sa se o tipo ni nyina ensaimra na ye nyina ye nkan na ye nyina ye fa so nyame na ebra wo mu ba no wo ma nya panyi dia ni wo ma ni meti wo mu ba no se no mu site wo mu ba na se mo kan se ye ba ni aba be dia sorry se ko mo pampo na ko ndi antobuasia because mo die for constitution no so tira say so big die 3 years me 1 year me wo ye sofo mpacho sofo mami mbisa wasem wa ha sofo mami mbisa wasem ba ko mpacho o se ye ba ye de abufo na ba ye ni Mr. TK betena se be kan se ni peaceful Mr. TK antie because the o ye no preaching a wo de ba ni hye a de ba no ene ese empe wo ni ese empe o because ene ate ya wo beto ya so ni ye empe wa sorry ho ye empe wa sorry ho so fa de na wo so ntia se na sorry tie ye easy a ade na go na akoti bi sorry tie ye easy a ko ne koti bi na fa wo church ne ko ye pese ko bo nsem bi na wo heaven na wo pese wo ko no fa wo heaven ko ye hia wa sorry wo ne wa me ato asori ni because be kai no na wo ko ya anka wo me akiantu na ba ya ni tutimi kanya sasembe ncheki no utimi kanya sasembe ncheki no se ya so ntonya aboto no me bia so ko wudi na chi ko police station be check crement ni na wudi achire o ya so tutimi kanya ncheki se o ko ya so assembly free police station wudi to ka ne ba e mo tiase ma wo ne tiase ma o china asori de ye nyama ma wo nyama ma o china so ye besem so be kaya Shele Bishop tie so mutie kan samno osofo de ni kwanse before me say osofo enti na aye osofo enka ncham se wo so ba to choma to bibofo ti na wo ye osofo no I was saying when you phone kakaka osofo me say tie sofo bishops akasia to say Shele Bishop abem asofo titi abem just a mountain dey madia and I was so trenching. Woman in the Kasai. Bishop never woman in the Kasai. I mean, funny for woman in the Kasai. What you say? Because me, I saw the one apart from Eltana or El, you know, maybe it's over there. What you say? It's over there. Suffer, majority carries the vote. Suffer, tell me. One more, and Yamia, we are quite a catch up for you. And I am quite jam what they brown. Now, 7 numbers so. Yeah, and I am Passover, and not Bishop Obamusamonte near Bomma, near the cradle to Aden or Sofo. 120. No, one Obianya for the Sofo, Okasa, Okasa, Frina, Mebakokra. Sofo, Obianya, sorry, may take coming from. Before that, of my own Kramifia Kraba, or Frame. Oh, Frame, oh, Frame. Nema for me, Kraba, Nema for it. If you are Kraba, Mama, so from Casa. So, Mommy, Yaminipa, no say, when I say, Conkai, my friend, and all this friend, and my missing him, I can't go to Yami, and many so Yaminipa. So good, 30 cities. 30 cities. Well, for our phone, Yaminipa, oh, Fina Mebako. 30 cities, don't Fina Mebako. So, what the Munya would say, you're not too suffering, so for the elder. So, can be Treno. Sending Fina, why? Yamina, so ready to attempt what I know who's in Bodiano. And other cast already do attempt now, Domini Pacron.
Money, they are showing the master number I call now. I saw a penny crate, yes. I saw a penny ticket here. Now, you try a wabba. I Yamina, sorry, the Yamadia. Young Copa, sorry. Yeah, Radin Yankopo. So for some one jay, Nanka, o Grandma Bakuira, yes, you cook on the buy. Oh, call you by another buy. And then Yaman, so my baby, what if you cry so far, my Wabaka won't call. Obekwa onko ehine di Kristo som ko me so ba translate na make say ehine na ye di Kristo som eko say osofo wu sofo foforo aba yempe ya tokedo gumu ne ya tum ne ya bom ma ne wo police station ye che sorry ma adan yetio meto nka kosoma me ewi idea boko be me am ne friend Patrick awo free atwemata chiman ane maame de no fon wa ni nua ba so de akoso twa ne ma wata chiman ne maame na ni nua Kenneth ajapai kawani mame asem ni nyina ne say asem nyina ne say be ma no me na net o Patrick me na net o na me no kotena nkran ti me no kotena nkran no me ne tena chei e wo ma ntokwasem ba yentam odidi matam a oba wo ye tutu ni ba sha wo ni ba odi matam ne bia sa me maame o ka chem say me maame a sha wo bla no obo ni bi no dia wo me poso o say bema Patrick a one net o no odi matam o say o se tutu ni ba a sha wo ni na maame a sha wo bla no obo ni bi no dia wo me de mi hu ni say oni maame na sha bla bo aso ni maame a sha sie be maame ne tani tan oni me di oni me nya ntokasema otimi di me maame atempa maame amete nkase bia kame na menene toko asa ba se ye be jento awalija ye ni mu a asa wanya me ho ade de empna sem na menene wo na woni me nya kasa betine kumase no na mkoje ebusiam mkoje asaga na mko ha adan me ko ha adan no na me nana aso di dwa to be sama mfo na me sane ne kabo na me sema kwaje bosiane de so woni be ka abo mu di abosumi bia week bia me tua 55 to ntwa bia samene natena and we see you wate and a week so a na wa tua bia ma dan tokọ ba no ntwa bi eti se me kon kran ya ebu 2 weeks 1 week na me kwa akra atem didi ekro na ne koso atem didi ben ya tutu ni oba me ne woda na me be ma adwojo o yo oba aiti bon ma metimi bro me ho na gina hwe gusa me ho se aiti yo oba na ana Patrick woni me da ada me sabio me twanya ne da na so se adwojo no ebia wo ntobo ukiri no dodo ege kasa ansam wo de kire me enso sem so ada be kasa asam na kire me sa da no so be ma so le woni me da ade na adwojo no o se me no woni me da na ne be ma adwojo enti ma me kwampo no na ya me ya nti satam no so woni me enya me from madam fu bi friend gift am gift adwoa eya me ya se black party kasa asam ne chem na ofa me na misha me wo mba panyina me nya 18 years na emu so kasa ansam ne so kire me esei na ansem obo medua me akwanto akoda ne dua na sesei one me kasa of frame na me wo report one about no frame no so ne makasa asa echi obo so frame no ne me kasa so odwene me ho ena me san komo ne die o me yentwa so so ne makasa enye so frame ya na ho to say of frame na me wo report one about no me so pa me wo baby o frame so a shawo bla na aboba akowu ena mkate kon no wasa afa bi na mpeke tutu ni ba ena wona mtwaso na mkate kon na medumfo nti medru fie na ma meje fone ma mba msema ata aba so no papa so no kasa oni akura na kasa no oni kasa wie na meje fone tamba ni jina so din msema ata pasi de wanka wit na de chiye no me ba ne mama utompa bo me kansa machire me se me ba ne kansa me to bo no ba kansa me sa sam wo ho na me koton bo ne blemba no wase mama me papa ne me kansa papa se me fa wa sha wo bla na me nyina ze me fa usuba na me nyina sa na me ye na mata open the kansa asam ne che ma ne kansa ye me ya pa na me fa fo na me se papa na de ti na me no na enya issue mo kansa asam wo kire ma ata asam kra ne kan kire me wase wonim nyansa se bia me kansa so wo ma me no wante ti wiye
and I'm so that be a one who cast your penny, that's one who cast your fum. Walk up fum, and at the chill, at the chilemi. I'm a catting. It is still an off left me. Na me be me chi bad me so be Facebook come more for flare na akate na me so o me peke ko no wo say ekue tutu ni be oba ye di obo so na so se wo di me bo so ntina hu say me ye tutu ni ba se me ye tutu ni ba kan fa me ni hu mi no hu me ne banka me ho wo se wo mpra kwasi ampanyi no ntimi ema me be sika na so sa kwasi ampanyi ni de wona me yiska ma me bi aso ma so me ne kasa na no aflanto abo me dua o flant abo mi dua no na ono akate fun de aka no se flefle me ti ma mpeke se o fi wo mi dua flem na maka ache mu se wa flem su abo mi dua nti mu we se nche mewu enam na so ka jen se won dua no bo mo flem no nyina fun no so nane me so flefle me ni sa atam didie na nti ma na me ma mfa ade achi na me frɛ ni sister na Mr. Akos o bla abo mi dua e o fun so se dua na obo me no eye fani se fun su dua de nya dua na m ka chem na na se hwan fun su dua na nya dua ene ye ka anwa asem na me sa de dua ne nkota na kwada su dukuru e we da ni bi o na o se o ma me nwia bi e wale wantoa debi obo udua na den o kan ya obo udua ana den na wo ye ya obo udua ana obo udua wo so bo ni bi den na wo so kan mesme ka ja chi ye no ana mesme fa fun na me de record man say me da meji mutum sam ye tutu ni ba so me nya sha woni ba kan fa mi ni me enti mesme ma me twen na ho na komo ne me ma kai enti mesme ma me twen so no to think ha woni yem sa komo de no no yiska to adwane de se komo de no kan sam ye tutu ni ba de anso no so nku no da bi man tin se ma wo kan wo se say me ka che ni say sam ye tutu ni ba meji mutum sam ye tutu ni mesme ma me twen na ho na komo ne me ma eti wasa mo obi ani me nya sika ma me ne manto adwane to no so o tinka woni yam se komodin no iska to adwane di se komademi no iska to adwane di se me tutu ni ba me de je no ti me de je no na me kfra ister bu abon tem ister se wa mabo me kunu dua se dua na obo me mabo ni bi e no se kua dane e wona me se nsu na me dane ne ni ister se kama ka se mabo ni nwa ni dua ni bi da ka me dua bo na eye basa ezo tinga hu sembo nyanze ni nyani iska twa ka mi se se ne meku ni nyan no na se ese ka unyan ne de kuonkume entonkone se ma mu ni adachi ne mehu nyanse bi so ammo ni bi dia ka mi dua ne ye fun so dua anko onkume ene ye kwa antoa o ye kwa antoa ne kwa koto no mu ka kire ya antoa man ne se me se me ma ento mu na ni dua ni mu so pa ne se won tin free man no so te free man no dia ne mo da ni dua ne gu me so no mo ka se tanche na me ni ma me na na me so edru antoa ho be ma ne di ka se so ne mete na me ni na jai akofa be ma wo furo na ma beti na kuma se na me ye ne ma ehu hia che no apo ka se wie na me se me ka nse na na se me se to opa nyina na mete wo fa me na me sha me wo ye na me nya 18 years na wutimi di mata ma bi ka me ma me wutimi ka nse ma me do enipa mu nsemu enipa fun na bi kame maame eti bi kame maame da beja unwa ma bedi maame atam dia omusa papa yo te wo ise otimi tata se menye oba se de maame ka se so ne me da na ne be ma adwodwo me ka chapa ne na me si me dwine ho ahu se wontimi mwa me eta me so ma twem ho a me betim baabi na pa ne busa ne se asma na yire kan ogitum oba na e kan o se ogitum so kan na pa ne se na obi anfa ne duabo enam si nana omusa be ma ne se ni nana so be ma no krampo no e to da bia won fan kra ne twap mani ma me na me force me ho na nkra ne bo school fees me ma ko twia o ye de na o twia ma me nya adwuma enti o ye de na o twia sam no na me ne bla bi na na o me ni jaye no me ni bla ba dua bo ne bae no bla na so twene so osuro se be ma o ka bibi se bia kosu akuma no o ma ne na ho ana koma bedo ma ti akosu akuma na o de hwe o ni adwuma ye ti akosu akuma na o de hwe mofra na na ba chan sa oji tum so yo tutu ni se ne papa ne ka mi ni jaye no mi nya bebe na bla no hwe me no ne ma me iska ni bi ko twia me mani school fees ma me then na Patrick ehu ho a ono te obie na no a ahyewo ni ba wo de wo se won sesa tutu na then no hu nti a
so ye tutuni ende ma minim de o so hu bibi e bia na ofun bi da hona okofai ana woni obi edi nkomo bi ana wo so ba no di mika ana kwa se wa chew ene be ma bi ma mi pa chew Patrick intimi nka se woni metina wo hu se me ne be ma bi e twempena eno o ti be fi akra ba na dwobo ko nklame me da hon ma no obopunu 2 o'clock 1 o'clock 12 ne be bie no ma to se me ne be bia adade mu da eye nanu na eya awo to oba ho nanu de ma mi tu me ta ka che se bla no wo pe bia nanu wo ya papa so ka bia na se wo to oba ho a ma wo ja befo peja mu ma mi hade peja mu mi hwese e bia na se de body insitie na be ma ni ko echi kakra me se mo lo wa na mo hade ena be ma ni ntimi ntake body ya na se ayedi entia body ne na ya body ya yi ena Patrick ntimi na ya ne se obi twi cargo no obi twi entia papa no ofie se wo so ya papa ntina che se o chen bam ba so benya be se 53 ena wo ofie se wo 27 27 53 na ko fine Emmanuel 27 that is all quite over penny of you o ko 8 years 8 years me wo ye no to make 27 cry free 8 years more o ko na ushapa and a 57-year-old man and I ko fine and said the so brought you we see hey and 57 na ko fine man pacho mi je school ntempa e da se mi je school no but na solo e to no hu me no nko hu no so pe me na mga se me na mempe no e papa panyin no di si sata ma me akuma no di si so maka njem so pe me asa wona na patu ko tom na me ne kot 9 patu ko tom wona ne ke ka ye se ma na asa e fai e na me ne tent me ne tent che kransa na me banye me ban sa be na oni mama bi esan na me ne be ma ba ko na esan na me hu won Patrick, good afternoon. Hello? Na ma me say me da sam no to ne bla panyin anim say Patrick ababa esa me ma obo mi dua na chire no ene o flame mi na flame say me mla ehwimase me ko ehwimase no te me ma me be me nam se part enti hello Patrick, good afternoon. Debi nkateme me pese me ni odi nkomo nkateme good afternoon. Me na me ni odi nkomo good afternoon. Hello. Bosa sa fato so ba me. Fato so ba. Bosa fa na nto so fo ya fa na se ma bosa ba ya twa fato. Ba nkane papa na ya rere kira kwan ya de ane mesrew. Ya de ani kira bosa ba plaza dum ya no ba bosa ba dai mu ha. Aso ni from baby apa bia. Patrick, good afternoon. Afternoon. Unim ekuya hana. Madam me ba me ka se ba. Why dey pe wa chiri akasa se stando san aguma so nti. So be hu be bia ye. Patrick. Hello. Ayamo. Hello. Ayamo. Ayamo me. Ekuya se oya shawo. Bebacho en some mo kan hu nya kwa san ka be san 50 questions. So me tie. Minim se wutie. Enti se no sai. Wo se mo you say go give you some when you dey not to answer. Enti you want to say. Ya tell say me mpo nya no yie. Ya tell say. So me what do say about catch. Hello. PTO. Sound really too much mama small. Kowanim ya te onka odo kowanim. Ya bi mo kromo me ni dem me woni pam. Mo mo kwala me tade. Patrick etie. Ya tell say. Wakane sembebre ba men kasapi. Because me nim ekirasem ne head and kasapi. But so okase o zanen some o kache ho nyina. Point ba ko pen ne woman an kameke. But that point na some o kan be na o so want man kan no. Any point ne ho hia me para. Se o president andi kan afem no. O sti me si me ko. Ni some o kan be no. Ho no ne hia me mo pa. Ntre me so on frene nana.
It was a friend, Mrs. Kelly, was friend and none into the war friend, and none an exhaustion. Into one neck of a pet tea. Was is a winning morning a casano. 2 7 film, but man come to 7. I am more I say, Patrick, Sisi and the one catch on the say, also known at it. Also, ya show, and I may be so say, what can? And yes, my can so maybe we won't teach him. Yes, my can. So big to me to tip up what kind of pediatrics in the panel. I mean to me to tip up to one and my can't say, we are so. But so, yes, I see. And to say, yet to say, you walk around. You walk around 9 years, 9 years, that time of 41 years. 9 years. Now, I blame you. The friend I'm saying the pen. I don't say, man, no. I remember saying, man, so my so friend, man. Him, my man, this is the become, this is the name in the pan. This is the whom you are saying. That party is so open. And really, thank you, Asampa. And to much more good janchen of you. And you're merely queen, and you'll be a scolding some power. Now, almost 19. And sister, I can't tell you. Omea kana some Canadian. I'm sure Bianca Sano. If you know better than the good. That's for the Papa Diablo. So work I third data and then to understand the question was let's say in the public can someone for it. And I'm guys queer. My teacher said we group very 5. Now shall be an more others we are mobile. I didn't do almost my since from a bomb. Tell the book to be a school. The bush is now question of that part. I said, "We have a boss and I'm personable." Now, the age of 12 years, if you know what I'm mammy can say, there's no man of Emma. It's a home of board, there's get to be a question. I told you, the master that went in a man as a yes, Abraham. As a mention of the air, and no other of bonnie, I said, Simeon clinic. A bath and a second one. The measures were so saying, the Buddhist staying also considered. That time when them limit age, I know you be a no form or body caca. I need to say what you do and tell a question on the idea. And see, Abra, many guys are here, can't see me, and that's I am a real. And I'm here too. So maybe once, yeah, maybe to the Jim, my boy, make sure. I mean, nothing. My name is Munina. The debate 3 weeks of mass. Let me flip mass about some back. The 3 months of connection. If you are a Cassano, then best send this Ebia with demanding the sendino to the behind. It's your kind of band, man, or preparation. When you say, that's why it's not. I'm so to bend day. What's a mission of the hour? I'm so. A fashion summit of 1 and by the way, when you're in the Berman, you do no Unyaba. You do the kind of the kind of one to be a private mother. By the men personally, you are assassin. When you're in the attack, one point here, Banady, no more Martian. Also, the and see, when you stand there, that's a quite bad tools. The before there's a day with them, a woman feel. The middle could be and I'm going to show. So I know, dear. I'm not behind now. They are over. I'm going to be here. It's your going to be 2 months. I just Patrick. Me Brenna Yayabe. Me Brenna Casama Kakrabi. Ain't ye be Pia some not to also Dwada. The entire Berman say, Hobani Yasawo. Ya, son of Cross. Me di won komo kyerɛ masɛm a atwam me di won komo kyerɛ a obra na yɛbɔ no ɛwɔ sɛ wodi nasɛm a atwam hedidi natam Teja Patrick ye pia sɛm na kɔdwo ada yɛbrɛ ne nti no sir
me just say ya ba to ankomo no so se be ya wo so ne ha wo no wo betumi aka ni nyina ya ba to asem no so adwoada me bre na ya be me just say entina me say ya ba ma opai biom obani me say me bre na so sa me pon ye pia sam no dia ko adwoada na ya to aso Derek Bonamania man so say who did telephone so say akoda bia yi dia kata wa no nenko o ka say won kasa yi dia kata wa no una say akoda bia wo kwan ofa so nante no me no na kasa o ne dia na no say de wa no gbagbagbagbagbagbagbag me say una wo tena o say wo so fo ne kwa yewre mo wo say si ya makwan wa de no wo Wona wotina fidie nso ka kire sa akoda bia wo kwa ofa so nante ti wo rububu ani asa na nyame bo no nti on transform afebo mami me kan sa ba man kan se ne bia modwen fa no o kan say o free ha kono na akra ne nante na okodu ho so frɛ me ka kire me se wa kɔ hebaris ni bi wo enye no na me se wasem a ka kire minim se me ken ko ba ka se o we dia wo sra tie for se ne o sika no no wo se be defend no mami enya ne sa o de mimi de anya MW me pa che o de amekan man kan yi pa che o ye nya se anya WC di wo se say me pa che o de amekan man me kan o me man no me pa che o mo fa nche me man kan yi no you are no ade na kata no wo se say me se me de ameka fa me man kan yi mo fa nche o person ko e wede no ni mami mantio ni mami tonga we no na baba befa mami yedi like meneno I like in some abama almost be 1 year ni enti me nya menene na da sorry asam ne kopie wajo ekopie social welfare ya kan was almost be 1.5 year ni enti me ankasa se baby order de me ana me de edana man kora no na baby order de nankasa so baka na kora since that day happen say we hu me ni me and you say bia me na gina only ye de na wo no no me no what's no maintenance so be ye jam apostle sakamenko a kametia wedding ni musa onya wedding no aboka wi ani e bia foso cause niamo nsemu a ho kan me bayare obia ne kwa ofaso ye wanya sika kwa wedding kamemma wo di sika no akodua ya nkwanta akohwa akoda ne yare na wuwie na obaya wedding na waye na utu na ye yes obey media so me ebregu wase waje sika ko waje kwa me hu sika nso so waje yama no kwan emane koye on ekuta na sam nyame na sadabi intina mbusa sa wo na wo say yama owura ne kwan no koye wedding eno na bi nso sa wa hene mama wo na wo so koye wedding no ani epeja ni enko so waje sika waje me pa cho sika me se waje me pa cho ai enti yempeja Yempeja Resurrection Power and Living Bread case in Yempeja makusi adomnya wedding yo utim kwa why kokodi 50 million acha ne boso be miensa e mahama kan say upeja ya na fedie mi mpebie tie 0322 so for peja stamp na oba na no de na sam no se Yempeja oba pa me no ya adwen ye peja Sakamenko ketim so ye tofiri so otu metu home what oba mama tu home ese sophistication no oba pa say sikani sha oba na kwaje oba na kwa kana sem ofi akwaje enti oba pa ye ni hu bibia aka hello do se me yakwa se me ensan ya chinye ni ho monko ya my friend hello yo me na pachon tentem so udi Mary me ka sa si ko kiase yo yete yeah, sorry for any game I'm telling me kaka class. Kowanim ya brana so. Ose. Hello. Me too. Woody. But you're feeling Victoria Bethany. Because I'm sorry for the other person they catch you almost said. In Matthew chapter 5 verse 9, also blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Oh, from one this of one we are young for not so for any sorry match mango. Where she had, and so Jesus Christ's legacy of the day. Acts chapter 2,
There's 42 to 47. No. That's your phone. Your money. I'm in but that's it. Also for me. That's it. Ask you for you. That's it. Hello. Hello. Pachoding. Oh, money ni mo you. Hello. Asemo. Hello. Pachoding. Oyibo yanko ya brana ya be. Ma yekre asole tonyino. Yesro. Habi na ya paako. Habi na ya paako. Enyo no be kese we sa atade we mla. Obi akoye ni wadwuma wa asole dem mo. Ada ofisi ore ma ni tu anate dey. Soko we pa. Also beba nyame fi abesa abakoto ho na bibia go wo de nye. Hello. Zobo say nye mama so ya mo sha rapper. Mo sha trousers, mo sha rapper. Hello. Hello. Mpacho friend Obi, it is very abipo. Yete yanko. Mr. Osofo no ni yamba sina e funto pan. Omchwa se atemu ni ka entese ka ba radio sukra. Se namsuri different things together. Bishop okura ka anye ye who say answer baba edu baby omobo man kredogum. Hello Angela Ata last call upon yen you me dual drug vegan say pepe is oblamo afu pa na Antena etinya musumpa ni ye ni sei eya wra futamu emo timia software fulimu enka be sisi na ti papa ama baabi a wo kɔ no anya baabi pa da no hwɛ ne mo ye wɔ na ti ma ya ma se ya to asɔle dan no na mesre me de gri baabi a maba wa ni bi so dress ye o mo de pa asɔle dan na so ani na ti sana software ka mo ma ne nka isan sɛ ye o ti anu wantene no a me di ye sɛ no so ya so die na mesre sɛ afɔfo ne ntrase okay. Right, don't tell me that's a Hannah Ben Mama crying mamma did you my dear Nina. Of course, and your video no. Hey, now and to pass your corner once and said you're doing sorry, Dave. You say, where's a meiji? Where's a meiji? Then they say, no, I some no, you're any day. You're any day. Hey, I almost say sorry, man, no moji. I was so moji sorry in the pie because. O she abaywane kasa na je se sofo no abeye bi pa ti ni papa enche o wiase no ti ni papa enche o wiase osofo waye bi pa waye ade na nyame onfa ne kra ensie yie osofo so no awo ho ankasa de we anka ensi ka ensi o na mamu sofo dan say wo hwe mu kra na sofo papa ne ti ase kra no na asori mpeni fo nko mpese bia papa no onfiri ho no mo be so onfiri ho enye sa pa dia anko obi a wati na asori nipa egum ontumi nko anko je kra ta enko anko sisa asori ni edin aden sa ne etina wiase eye sa nene petino wiase eya na adofo enye asori nkoa o ise obi akwakwose se obi fie krata de ababe ni din sise sa no bi eye adofo sisa ene abayo nsu a onu so oni be me ya wo aba be me nsu be hwe de omo keke kan wo be ma hwa obo o ye be ma hwa oba na oba ene wajapade oba no ene woda achi ene de se bi oyare nsu a ne papa enfa ne ko hospital ske bi ene wo enti nipa bi ni abai abadaye kakrampo ske bi no so de skane kwa koye wedding o de skano akoye wedding abra se bi ne ba ebubu da ho so onfa no ko hospital ni enko in operation aso de koye wedding no hu hia se ne ba no wedding no ehu hia se ne ba no
adofo se ne nya ya hwe video ne ntino me ma me kasa enwale pii me di ubesi ha me so be subscribe na wa like na wa share na for the comment ni so ye de aba sabi amenya hodin the more videos ede abrel mackerel. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.